Amacimbi abuya esihlahleni sephane, siwathatha ephaneni, siyawagola thina ngokwethu, siwakhame, siwakhiphe amalongwe ukuze mawuwadla engababi. Sibese siwapheka emlilweni. Abanye bayafusa bafake echebechebeni bafaka umlilo then bayafuse. Kodwa thina isikhathi esiningi siyawapheka. Masingawapheka ke siwawomise awome. Angawoma ke sesiqala ukwathi siwadle sewomile noma siwathengisela abanye abantu abe sewomile. Kodwa aphekiweyo uyawadla noma engaphekwanga ezipho ngoba abe nesawudo. Then lapho mase siwaphekela ukuthi isishebo ukuthi siyashebisa, siyawafaka emanzini athambe, siwagezise abe ahlanzeke. Then bese sifaka ke makuthi siwapheka ngamafutha, siyawapheka ngamafutha siwakhazinge anganawoma kancane. Mase ngawapheki ngamafutha siwafaka idobi, siyawathela amanzi agxabhe. Nesifake isawuthi. Then ke bese mase sibona ukuthi sevuthiwe ke namanzi akasekho maningi, sesifaka ke idobi ukuze kube ngani yiyo umhluzi wakhona.